Ngesikhathi ukhula, labo ohambisana nabo bayashintsha. Abanye babangani bakho angeke bafuna uqhubekele phambili. Bafuna uhlale lapho bona bekhona. Abangani abangakusiza ukuthi ukhuphuke bayafuna ugaqe ngamadolo. Abangani bakho bangandisa umbono wakho noma bafiphalisa iphupho lakho. Labo abangakwandisi bawugcina bekunciphisa. Qaphela ngempela ukuthi abanjani. Nginibingelela ngalamazwi enhlakanipho uma sivula uhlelo lwethu kusihlwa mbukeli kanti nanka amazwibela endaba esiphathele zona kusihlwa. Okulandelayo kuKhumbul'ekhaya. Kunesicelo sokukhanya. Angikhanyele yikho konke kuhle simade wezulu. Haleluya. Ukephi mama? Ayengikgotsofatse nyana gore tota ka go lebetse gotlhe. Ingabe indodana izokwazi yini ukuthola lokho ekufunayo? Unomusa Nxumalo wasesikhawini kwaZulu-Natal intokazi enezingane ezimbili enesifiso sokwazana nomama wayo asizibonela udaba lwayo kabanzi. Igama lami nginguNomusa Nxumalo isibongo. Ngisuka kaMhlaba yalingana ngoba ngela esikhawini. Ngikhule ngazi ukuthi uma lo ebengihlala naye kaMhlaba yalingana. Kwathi during 2008 la ngifunda umatric ngathola ukuthi umama lo ebengihlala naye akusiyena uma wami. Nakho ngangigula ngaleso sikhathi leso kwasekuvela lokho kwasekuphoqele ukuthi babe ngitshela ukuthi umama lo ebengihlala naye akuyena uma wami. Ngase ngibuza ke mina kubaba ukuthi kahle uma wami ubani. Wayesengitshela ukuthi uma wami uncane wakaNxamagela. Bahlangana eGoli, yena wayesebenza eRustenburg emayini. Wahlangana noma wami. Ukungisusa kwami le eGoli eyanami kaMhlaba yalingana ngangisemncane kakhulu. Nowayongitshengisa ekhaya nabazali bakhe ekhaya le kaMhlaba yalingana. Ngafika kaMhlaba yalingana ngahlala khona. Ngithe uma ngihlala khona base bengisusa bangisa kwenye indawo kuthiwa kukaJobe. Indawo kwaJobe. Kwakuzofika abaseGoli uma ehamba nabo bhuti bakhe. Ngokuzwa kwami ngangitshelwa umakhelwane babeze ngenhloso ukuthi bezongithatha mina. Ekhaya shothi babe ngibalekisa mina ngendlela engibona ngayo bengisa kwaJobe. Ngihamba ibhedlela eningi ngigula emva kwalokho ngoba ngase ngazi ukuthi umama lo engihlala naye akuyena uma wami. Futhi umakhelwane mayengitshela ukuthi uma wami akuyena ngempela lona nangendlela engangiphatheka ngayo ekhaya ayingeyinhle. Ngangibuka indlela engangiphatheka ngayo kwabanye abantwana abazalwa ba. Mina ngangiphathwa ngendlela ehlukile kunalaba abanye abantwana basekhaya. Ngiya-affecteka. Yabo ama memories abuye bekhona injabulo incane empilweni yami. Incane. Ikakhulukazi uma ungenawo umndeni. Ubona abanye abantu bephila benayo imndeni. Ngicabanga ukuthi nami ikusasa lami ngabe likuphi. Ngiye ngize ngisho mina kwabanye. Enye intsha efana nami. Ngithi mina uNkulunkulu usuke ngekeze kulinge ngento engaphekwa amandla, ngaphekwa amandla akho. Usuke kudala yena ngoba usuke lazi icebo lakho. Usukazi ukuthi uzohlukumezeka kwesikhashana uzogcina sekuphakamise suya phezulu ngokwempilo. Nami ngisenalo ithemba lokuthi ngelinye ilanga nami ngiyophumelela. Laba abangibukela phansi ngelinye ilanga nami bayongibona ngilapha phezulu. Ithemba enginalo ukuthi uma ngithola umama noma ngaba yengane zakhe noma ngabe kuthiwa akasekho ke emhlabeni. Mhlawumbe uma ngibathola labo mhlawumbe nami impilo yami ingashintsha. Okuningi ngavuleleka nanenhlanhla. Mhlawumbe nami ngagcine ngifundile ngibe lento engifisa ukuthi ngibe yiyona empilweni.
Ingaba uNomusa uzomthola yini umama wakhe emva kweminyaka eminingi kangaka behlukana? Asizibonele mbukeli kulolu hambo olusuke eSikwani KwaZulu-Natal lubheke eKlerksdorp eNorth West, okuhambo oluthi aluba amahora ayisishiyagalombili-30. Ngizizwa ngijabule kakhulu selo ngithathe uhambo ngisuka esikhawini ngize ngibe la. Ngijabule kakhulu. Ngifisa sengazothi uhambo lwami lwangaba impumelelo. Ngimthole noma ngabe kuthiwa ngimtholanga umndeni wakhe ke noma ingane zakhe ke. For nami ukuthi ngikwazi ukuthi noma kungamaholide December ngikwazi ukuthi ngivakashe kunendawo lapho ngizovakashela kuyona nezingane zami. Zikwazi ukuthi zihambe zivakashela ugogwazo o auntie. Gogo. Kami. Sanibona. Yebo mama. Njani? Sikhona kunjani? Ngiyaphila. Ya, igama lami nguNomusa ngiwanqumala. Ngisuka esikhawini kodwa ekhaya kwamhlaba yalengana. Alright. Ya, ngibhalile Khumbul'ekhaya. Ngoba ngicela ungifonisa uma wami uncane enxamagele. Okay. Igama lika baba wami uGideon. Ugideon bani? Nxumalo. Ngiyakuvuma ke nguye umntana wathu. Sizakucacisela ukuthi njani. Sho. Ayamsindisa wezulu. Uhamba kwakho ubugula. Ubaba wakho wathi ukuyenzela umsebenzi ekhaya. Nomama wakho. Bahamba ke. Bahlala into iminyaka nisabaya likude iminyaka emingaphi ne. Ithe kudala umama wakho waza nobaba wakho. Wamletha lekhaya. Mama khibegula. Wamletha bo. Wamlethela ekhayeni lami. Oh yeah. Bebe ngamawelo. Uma wami Nomunye twins lakhe. elashonayo. Kwakumfana noma intombazana? Hayi ngamantombi. Uma wakhe benabantwana abathathu. Ngoku kuthi wena uze ukhumbule ekhaya umazi njani umama wakho? Ngithole 2008. Ukuthi leka mhlaba yalengana lo mama lo bengihlala naye akuyena uma wami. Ngangibuya enkonzweni. Ngavele ngashayeka phansi emgwaqeni. So uma ngishayeka phansi emgwaqeni bangise esibhedlela. Into eyangisolisayo kakhulu ukuthi indaba labazali labengithi abami bengangicheck mina ngisesibhedlela. Ngangichecka ubhuti uDumsane. Lo bhuti lo uyena bhuti ebengithandaza naye. Wona ubaba akaze efike. Ukhona yena. Uma akaze efike. Lo engithi uma wami engihlala naye ekhaya. Akufiki umuntu. Kwashaya isikhathi sokuthi ngiphume. Kwathi ngenye day kwaqhamuka abanye abafundisi ababesuka eSwatini. Wayesesukuma ke lo baba lo wayesebuza ukuthi uphuma wale yangane leya. Wavela umama wasukuma lo engithi uma wami. Wathi lo baba no angisho wena. Uphuma wale yangane. Le yangane yadingeka emuva la isuka khona. Ngaphuma ngahamba ubaba wangilandela. Ilapho ubaba kwase kumphoqa khona ukuthi engitshele ukuthi akuyena uma wami lo. Wayesengitshela ukuthi hayi Nomsa bengafuni ukutshela ukuthi kuyena uma wakho lona. Ngoba bengifuna ukuthi uqale uqede esikoleni, ungaconfuseki esikoleni, ufunde kahle, ufane nazo zonke izingane. Ngase ngimbuza ukuthi uma wami ubani? Wayesengitshela ukuthi uncane. Ngathi uncane wakabani? Wathi wakanxamagele. Ngiyakhumbula uma wami ngento engingazi noma wena noma khona umama esahlala naye. Owayemdala kunoma. Owayethunga amajezi ama-subsidy. Owayesithungela noNhlanhla uma sihamba siya le ekhaya. Afanayo so2. Sekwesizamile kakhulu sikufuna, ndikufuna kakhulu ngenhliziyo ebuhlungu. Nabantwana bami
Ungabe usakhala mama. Mina ngikhalile ngadela. Kwanele ngiyazi ukuthi injabulo mina ngijabulile, ngakhala, ngabuza ubuhlungu. Ngihluphekile mama. Uhluphekile. Ngihluphekile ngifuna uqamba mama. Thina semaphupheni besibona ngendlela uhlupheka ngakhona. Ngihluphekile mama. Kakhulu. Ngisesikhawini la ngikhona. Ndibulela ke ngoku. Sikubonile uThixo omkhulu wakugcina wade waba mngaka. Kuyabonakala umuntu othandazayo. uThixo uyamsithelisa ngoba nami le ndawo ndikuyo bendithandaza ubusuku nemini. Nabantwana bami omkhona naye omnye umfundisi ebethandaza ubusuku. Bonke oThixo akekho onjengawe ngoba ingceba zakhe simingo naphaka kubo bonke othi namanje ngonyama yezulu namanje mnini mandla wonke angikhanyela yikho konke okuhle simo kade wezulu haleluya. Ukephi mama? Uyamazi kuyena umama wakho kawambona esithomeni. Ngambona esithombeni. Wambona. Anokubonisa sosithombe kuqala uzawumazi ukuthi nguye. Umama wakho watshona ngo-2002. 2002. Kazala lo unomthanazo. Ithenge kagqiba 10 days watshona umama. Yathi ithe mhlana siyenza idom samfonela ubaba wakho. Samfonela nange-tombstone ukuthi sicela ukuthi akuzise. Wathi izawuthi kaseJoburg asifonele. Mina ngiyazi ukuthi mina benixhumana nobaba. Ngiyakwazi lokho ubaba kodwa bengifihlele. Ukuthi benixhumana. Mina khona lapho baba ebengize ngimtshele khona ezinye izinto sengisesikhawini ezengibuza ukuthi ngiyathwasa yini ngithi cha. Ngithi ngiyakhuleka. Bengazi ukuthi umama akasekho. Nalengane lo isho ngiyazi ukuthi washona emva kwayo lo ngane leyo. Uzotshelwa ngubani we? Ngikwazi mina ngeke. Okay. Intombazana ngithi. Unyana wami omkhulu kumfundisi. Uyathandaza. Ebisithi go use-Eastern Cape. Le. Ebefona ngo-4 elile ebesithi izinyanya azikho. Afone ebusuku elila ngo-4. Esithi umama wakho bebembiza ngotatata. Athi utatata uthi gu manje uyolanda umntanakhe. Ndithi kuye mbuze uphi ngoba siyazi simfunela ngaphi. Uyakhala yena ngoloxesha. Ndithi ubusithi ngumzalwane ozonto aziveleli kuwe. Kodwa kusenani ke mama. Ngoba sengimbonile sengiyazi ukuthi sengigculisekile nokuthi akasekho. Ngihamba naso. Uhamba ngaso. Desi. Yo mami. Hawe ma. Sacela ubona ubhuti bami nosisi bami. Ngiyajabula kakhulu. Nefamily yonke izofuna ubone kuqala. Ngizothanda ukubonga baba kakhulu. Kwenzile ngengane zika mama. Ninomama. Khona uNkulunkulu sengazuthi nganibusisa. Ngiyabonga. Sho.
Ndifuna ukuthi sibambane sibe sisters sithandane. Ndimthanda kakhulu. Jabula. Nindima endifuna uyidlala kuye, ndifuna ke aqhubekeke phambili ngempilo. Asebenze simxhasa apho ndimxhasa khona. Afane wonke umuntu ajabule aphile kamandi kubonakala ukuthi naye unomama nokungabonakala ukuthi umama wakhe utshonile. Avuye jonga abanye aba bekhulele apha kum. Ubana ngoku bakhulile bazisebenzela banendawo zabo. Naye ndingabulela kakhulu. Yo mama, ngiyabonga kakhulu mama ukuthi sengigcine ngahamba ngaze ngafika. Ngakuthola noma ngithola usulele kanje. Kodwa nakho angiblame umuntu. Bese kufika isikhathi. Ngiyakuthanda kakhulu. Ulala ngokuthula nxamagene. Ngiyakuthanda. Oh, ngizizwa ngijabule kakhulu engidlule ngisho ngokuchaza. Angazi ngikuthola mina uthando lo dadewethu nabafowethu. Angilwazi, ngizobe ngiqala nje manje. Manje nje hawu ngihappy. Jabula kakhulu futhi. Kakhulu. Ikakhulukazi nje uphongolo sengimbonile lo bengihlezi ngikhuluma ngaye ngisho ukuthi ukhona umntanami uthi uphongolo. Ngimbonile ke namhlanje. Nakuba ethola umama wakhe engasekho emhlabeni, okuhle ukuthi uNomusa uthola udadewabo kamama wakhe ongadlala indima yokuba umama kuye. Sethemba ukuthi bazobambisana ekwakheni ubuhlobo obusha. Nawungaba sethubeni lokuhlangana nalowo wakini owakudukela kudala, uma nje ungabhala indaba yakho phansi uyithumele ngefax ku-086 511 7440 noma ubhale incwadi yakho uyithumele nge-email kwa.khumbul'ekhaya@sabc.co.za noma ungayiposa futhi incwadi yakho ikheli lethu lithi Khumbul'ekhaya, Private Bag X345 Melville 2109. Mbukeli sesifikile futhi leso sikhathi sokunifundela enye izincwadi ezivela kini. Khumbula ukuthi silapha ukuzosiza wena uma usinika zonke imfanelo salehlobo ngathanda sikusize uxhumane nazo. Yakusihlwa ifunda ngalendlela. Diye Khumbul'ekhaya, igama lami nginguKhanyisile Hlatshwayo ohlala eMagongoloza eNquthu. Ngibhala lencwadi ngoba nginesifiso sokufuniswa udadewethu ogama lakhe linguNkosingiphile Shongaziphi Hlatshwayo owanyamalala ngonyaka ka2012 eya endaweni okuthiwa iTsiyetsi eGoli. Washiya ekhaya ingane yakhe entombazane ogama layo linguNqobile Hlatshwayo. Buye ekhaya Nkosingiphile Shongaziphi Hlatshwayo, siyakudinga singumndeni wakho ozithobayo uKhanyisile Hlatshwayo. Mbukele uma ungaba nosizo ekutholeni uNkosingiphile Shongaziphi Hlatshwayo, sicela usithumele ifax ku-086 511 7440 noma usithumele i-email kwa.khumbul'ekhaya@sabc.co.za. Kaphinda futhi usithumele incwadi yakho ngeposi kuleli kheli Khumbul'ekhaya, Private Bag X345 Melville 2109. Endabeni ethu emfushane kwabalahlekile kuleli sonto sihlangana nogogo uVuyelwa Rousseau oneminyaka engama-70 kanti unesifiso sokuhlangana nendodakazi yakhe aphisana ngaye komunye umama ayemazi kuphela ngokuthi uSara. Asizibone lo daba lwakhe. Ndinguvuyelwa Rousseau. Ndicele uKhumbul'ekhaya ukuthi andincede andifunise umntanami. Igama lakhe nguPinki. Ifani yakhe andazi ke ba ufayina ngefani kabani. Ngoba uthathwe esemncinci kakhulu kum. Uthathwe ngumama ebendimazi ebendithungela. So uthe ubhubha kwakamamam wathi uthatha umntana andikhulisele yena ngoba nam ndisemncinci ene ndisesesithubeni. So ke ndabuya ke ndaze eRhawutini ngoba bekuseKomani. Ndabuya ke ndaze eRhawutini ngoba ndikhulele ngapha.
After 3 years ndiye ndaya ndafumana bekhona noPinki ekhona bedlala wandazi futhi uPinki. Ndabuya ke ndithe mandibuyela okwesibini ndafumana sefudukile kusithiwa useKapa, so i-address yakhona bendingayazi yaseKapa. Ndava ke mva ukuba umntanam usebenza eGrootskeur Hospital uPinki, so ke ndayenza i-means ndaya ke eGrootskeur Hospital. So ke Grootskeur Hospital bathi kumabanothi akekho, baninzi oPinki phaya. Bazisa i-couple, I'm sure 3 or 4, kodwa kwakungeyinguye owam uPinki. Bathi kum into enzima yifani and mhlawumbi akasazibizi naye uPinki, bamnika elinye igama. Bendicinge into kokuba ndingahluphekisi umntanam ngoba ndandimqhelile lo mama kakhulu. Ngumntu ebendimazi and bendiyazi ukuthi umntanam akangeke aphile kanzima kuye. Bendingafuni uthatha umntanam ngoba bengakudalanga ndibhujelwe ngumama. So ke bendifuna uqale ndizinze, ndawudozinza ndiyolanda ke umntanam. Bendingafuni uba umntanam ahlupheke apha eRhawutini nam. Andiphilanga kamnandi tu ngoba ndinomntana oyi-1, nguye yedwa uPinki. Andiphilanga kamnandi ngoba nangoku andiphilanga mandimcinga bangathi ndiyagula, ndibimnandi tu mandimcinga ngoba nguye eyi-1 umntana endinaye. Nangoku ndiphila nomntana kabhuti wam. Ndiyakucela Pinki apho ukhoyo, xa undibona ziveze kum mntanam, ndiyakuthanda. And nabantu abakwaziyo xa bengayiva le nto bandibona, bandincede bazise uPinki. Ndiyakuthanda mntanam, ndiyakukhumbula, ndifuna qha ukubona mntanam. Naye uSara xa endibona kuKhumbul'ekhaya ndicela uba akwazise mntanam, nje ukuthi ndikubone. Ndiyakukhumbula mntanam, kudala ndingakuboni. Mbukela umonga abanolwazi ngokuthi kwenzekani kuPinki, sicela usithumele i-SMS ku42988. Khumbula ukuthi i-SMS ngayinye izokubizwa 150. Uzungakhohlwa ke mbukela ukuzivakashela kuwebsite yethu, ikheli lethu alikashintshi neze, www.khumbul'ekhaya.net.za. Siyatholakala futhi naku-Twitter ne-Facebook. Endabeni ethu esivala ngayo kusihlwa mbukela isihlangano noMujalifa Mogale wasemafikeng onesifiso sokuhlangana nobaba wakhe nalo udaba lwakhe. Bitso la ka ke nna Mojalefa John Mogale. Ke kwaletse Khumbul'ekhaya gore e nthuse go batla papaka o ke sa motseng o leng Ndoki Ndabezitha. Every time ga ke mmotsa mme wa ka o ntsalang ka gare e ba ntho e le gore ga e motse gantle, e ka tswaetswa ko ka re ke motho o sa batleng ke ya go ga batle go mpha taba ka botlalo. Se ke se itseng ka ga ene ke gore ga e sale ke ne ke le mengwaga e le 2 years ga ke ne ke tla ke tlisiwa mo gae. Mama ke motho o na tswile a tšhakela tulong e ba reng ke Sebokeng, a tla a njere. Jwale from there ga ke itse go ile go a etsagalang, cause mme o ile ya le bagolo ka go tlile ga ba le misunderstanding dintwanyana mo e leng gore ba feletsa bagolo ba ka ba le separate. That is according to se ke se utlwileng ga ke gola le se ke se lemogileng. Re ga sanga ke mone le picture ga ke nae ga ke mo itse, ga ke mo itse khanda ke mo itse ke tlhoka go mo itse le go mmona, cause no yana dio tse dintsi mo botshelong ba ka di tsamae sentle, ga go sepe se se ntsamelang sentle. Ke affecte ga ke tla mo tabeng tsa go phatla masiko, jale ga ke tsebe ke lo etsang ke simola kae, ke dula ke tshela ka sedimo se le sengwe hela sa ga Mogale. So ntho e painful, it's like in a static position, ga ke pele ga ke morago. So go a tlhokega kudu-kudu go ke mo kry kapa ba gabo ba ba leng gona ke ba kry. Ya ke na le confidence, go bile le confidence mo dong tse dintsi, cause a ke itse ke mang, ntho e kgolo ga ke itse ke mang.
go thata go ke itse o ke a kae ke lo batlang ditoro tsa ka tse ngata di crashegile mo pele ga matlha ke dula ke labalabela dilo empa ga di phethagale ka mokgwa ke di batlang ka gona lebaka le la sedimo se ke se tlhokang se sa borese no ke na le bana by that time ke lesi ke be le bana no go le simple neng ka leka until ke bona ke fela no ke na le bana responsibility e leng go is beyond my control bana ke mpho bana ga ba ise mistake and then I have to ke ba tlhokomele ke play the role e ke neng ke leng ka e tlhokana ga ke batle ba feta mo ke fitileng ke ba fa lerato ke phela ke na le bone ka nako tsotlhe and I make sure they are happy ke batle go lwana mo pele ga bone ga ke ire sepe go ke ba fa lerato le mofuthu wa lerato wa bontate but I'm stuck ke ka gore tshwantse ke ba dire tiro bana ba gola ba kana ga se o ka ba irele sepe ga ke itse ka go dira and then ke tla ke tshaba ga gona nka itirela dilo fela so go a tlhokega they are the main pressure now I have to do this for their own future matshelo a bone ba tsoge ba ba le maphelo a ka one Sisuka endaweni yasemafikeng eNorthwest silibhekise endaweni yaseVaal eGauteng lapho umjalifa ethemba khona ukuthi uzohlangana nobaba wakhe angakaze amazi empilweni yakhe. Ke fitlheletse dilo tse dintle mo bophelong for nakwana be ke bua di boela back to zero because of this problem e ke nang le yona. So it truly means like ha ke na botshelo kwa ntle ga gagwe nna ke a mo tlhoka. So yeah, mo pelong ya ka go na le di mixed feelings very so bad. Ke fitlhile I take a stand like a man ke fana so I hope zo di tla tsamaya sentle. Coco, Coming. Ntate. Katane kae? ke a batla E ba. ke nna mojalefa. Mojalefa. All right. Ke batla re ndoki All right. Ke na ona ntate. ke na bua. All right. He o go ntate. Ntse ka leka. Tak. Re ke phomole pele. Ntate, Papa. e ka ba ntate wa ntseba. Ke a se ntate. Oh. O ntseba ka ja Mojalefa ke mogaka. morao. Jwale ntate go etsagetseng Mme o na tšhakile ba ile hae le wena ga bomme ba tšhakile ba ile hae le wena la ga tshwanetse ba kgutle le mme le wena ya ba mme wa gago wa o nka o seng ka 3:25 o sia bomma ka tlong o bula monyako ba le ya le wena. so mme wa ka ke ma
mme wa gago la eso e ne le bomjalefa mme le ne a tla ka lone ko tshimong go le ne le mo itse ka lone ka re ke jo ka re ke lebetse papa ba se le nako o le le gopolang ke mamojalefa sefane sa gage sefane sorry go ke manno se ka ta wa le ya ba se ka ta wa le tata o bale so jale o no sa tshwenyege ko go ne go le jang fela go dula ko ntle ga e neng wa re sha khot e neng wa re sha yona khot kapa ne go siame fela no ne sa siame ne ke o re shile khot ntse ke ipotsa ke re ke tla go thola jwa ke tse go batla bosile mo sa re go batla mare next now go forward ya ho ya mono ba ne ke sa tsebe ne ke tseba ne ke tsamaya le Simone ne ke sebetsa le ka mogale motse pedi ke a tlola mosebetsi ha tlola mosebetsi be ke ya ka Toyota Mark 2 ha ke ya be re kena shopong re fitla reka Coke reka borotho ha re tswa mono makgwamane ai a ga tshwara ba re GP e batlang GP mo hey ba ska ba gotla ka ba ka kenya le senke ke bule idetse ba go bankukela kolo ya ba kotela wa ka ho ya mo jale ke na le bana tshwantse ke ba direle tiro ga ke itse ka go dira ga ke ikitse ga gona a se botshelo ntho ke tshela ga ke ikitse ke mang ke tswa ka go itse yang ko ke yang ditoro tsa ka ke na dilo tse dintse ke labalabela mo botshelong but because of this thing ga ke ikitse ya empola le confident ke netse papa yaanong bana ke ba tlhagile ba teng ga ke itse ke ba direlang ga ke simola ke phatlha ga ke itse be sepe ke netse ke bothata yeno ke bothata le mo moyeng ke tlhophesegile thata ke tsamaile dikereke tse fapaneng ba lla ka sedimo se okay sexas ba se matla se nna se nkitse nna ke sa sitse ke netse papa so do tswa go tsa ka di emisitswe ke taba ena so ga e bonolo e thata so e sa le mo go nna fela yana ya affecta le ba ba alright so go tla go itse ga go dirang ka kganye bana ke tabetsa nthongolongwe papa ke a amela ke ba amela ke bana ba ka ke ba nthongolongwe ke tlo fetisa tsotlhe papa kona lapeng mo so pa mare ga ke itse o a ono le awe gore mo kgolong ya ka na sa ka ke ga ba bonolo go tle ga ke simola go bona ke ne ke wa re shile lena mo tlametse ka dumela ke gola ke bitsa utata papa ene go na le mo a fellang teng bo papa ba bo grandparent bo a fella bo na le limit ya o tlhoka yo biological father ya so ke kopane le ntho tse ngata tse botlhoko mo botshelong ba ke netse ntho dikgwetlho tse di botlhoko ke ka mosa modimo be ke le fa santse ke le mo botshelong ntate so ke batla go itse go ba ene kganyeng mo tsayang ko no khona go robala yang go ja yang go na yang le sa go balo ba ntwenneng wa risha bosile mo tsa gore ke tlo kopana jwang gore ke tsebo go fitlela mo le nna sa le nja le nna ntwe gore ke tlo tseba jwang so na ke dutse ka botlhoko bo sebaka ka re 28 years ka ofela ne se go se bonolo ya and a pain is ale gona but I try to be a man and be strong so even le gotla there was the dipuo tsa gore ga o sa le teng o swele go na dilo tse di nyemisa mo go ka bela kgale ke go na dilo tse ntse di bua but ka iplela gore I have to ke because ke na le dipotso tse di tlhokang dikarabo ke na le so much se tshwantse ke di dira ntate mme o nyetse alright ka se sebaka o nyetse na ga ka ke setse ko lapeng okay go tlo go be le dikgogakgogano so ke na le go feela like ka re no reject something like that even how to kere mme na ha o tlile le mme na tla kgona go gabella tsotlhe tse go lata jwang go o keketele se ke sa o thola empa ga gona sengwe se se bakileng se next papa ona tshakisitswe a tshakisitswe ko bane mme wa ka hayo o tlhokaetse mothana a ile le abuta ha sa le ke tsona ipakitsa ka tsela jale ko bo mama ke mang gape o meetsing ntlele ne ke tsaba ntate le mme go ba la ne ke kopana le bona fela ne ke tsaba bona mabitso a bona
How to get my bit on a corner? I have never eaten. Kuka re tlile a tla kwano le nna ka ge matshidiso ga ke tsa wa gopola tabe o santse o beitseng so ntate senka o lebetse mabitso gotlhe I never packet the bitch, but it's a Nicola Gallo. Get the bitch, got the bitch. ga ile yalo e ka re gone from there ile wa latlha gotlhe wa delete What's my get away to again? Kuba Nicola Galamala, Catula, or Nakuti, but sengwenyana fela la ile tlhasenyana fela Oban Twika, Ika NLT, in the list name besides the seal team as Harley, son as the seal team. I guess there was a guy. mare ka re ga intuli a nkgotsofatsenyana go tota ka go lebetse gotlhe gotlhe ga e ba go ka tswa go na le ba ba itseng cause a thuso fa ga o gopole ope mo go ba ko bomme so o ka tswang a le teng a itseng ka ba go it's impossible go ka lebala dilo ka ofela it's highly impossible there must be something as Nicholas Park yeah so ga intule monate ke batla dikarabo go le no santse ya no intira ke be le doubt wa ke mo plekeng ya right ha impe assurance this thing ya go lebala no ka ofela age mama tele ka ma Ke na momo ke motjhana wa ntate wa hao Okay. ne re dula kaofela Everton ntate wa hao ha na kopana le Mamjalefa pele ngana bo Mothabi ngana bo ke Mothabi a Mohlahlamang ya bona ke a hopola mme ya ke a mtseba o hlahile 72 ke 71 or 72 72 so ke a hopola na ne re batla re le marena le molone re le ka so ne na tle a tshwenyege ka gana go no go le ya nana lo tshara ba Mamjalefa sala tsama le ngwanaka le nkgolo o gobetse a tseba a hitlile mora a ke batlo bua maka so le bitso le ke di filwe ke ma ke yana go nkgo so ntate ntwe incident ya go kgahlwa ke mabo ka go ya apartheid e mo affectile ya ke ka pa ke kana motho o tlana o na le bothata ba memory a batlo bua maka ke re o na le bothata ba memory kapa jwang nako ngwa tsa motho iteballa nka tsho jwale a ba tlo itlama ke re o na le bothata ba memory kapa jwang Mamjalefa o itseng ka papa mama ntho e ha mpotse taba tse feletseng ke tseba fela ga ke mmotsa ka ntate ga mphe information Okay. ke papa ga go ne re dula go Sebokeng kwa le go nna konyane inyane ga ke sa itse motho le go santsa a tshela o kae ko ke story se short ga dula mplela ba tshitse yang so bontsi ba dilo ke ntse negative about him so yeah ke feel ho like it's just to go crash go ke tswa motabeng serious ga gona go kalokalo go mka o tla go go buile ka wena a plus ena se ntho bonga gore ka mtsa so that is why ne ke beile go dikarabo tsotlhe ke tla di kra ka go ntate le dipotsiso magano e botlhokonyana go kra go something o di lebetse o di lebetse okay for tlhakore la ka ba le babedi ho ja le ena Mamjalefa a ska nka nako e telele a dula ka wena ka kwana gore le nakwana o so hlale file a hlafela o batlisisa ka speed gore na a ka re tholla kae wa bona le yena a butikere o phoso ka gore a ska etsa matsapa gore apartheid se fedile gore le nna ke lo batla mane mo ne ke nagana gore e ka nna ba teng gore ngwana ka o telle mosadi ya ka mo wa bo Papa nna ke thabile ke thabetse mo go mmona Mamjalefa ke thabile ke wa gata go okay and ke a hloka kopa from now on go sa tlhone go ba le sepe se se re di phatang and then ya ka se tsona le lapana ga ke tlo go sena motso wa gago ga ke tle just ke phata ga from the beginning and go fela le yalo ka nnete gona ka sale alla Mamjalefa o kae ke lo bona thabile haholo ngwaneso ke hae mo
bo cousin ba o ba teng ka ba teng ba cousin ba hao le bana ba ntate Molato. ke itumetsa go la ngwana ka le teng ga ke tsebe nka tsa jwang ke thabile go feta bona thabang ke na le dilemo tse tete ke sa mmone ke kala go mmona ka shebile na ke itumetse pelo ka e tshweu ke ikemiseditse mo etsetsa go golo ga o batlang Ke thabile haholo bona motswala ka Mjalefa ha fihla lapeng monana a tlo bona abuti wa ka ke malome ke abuti bane ke holetse lapeng monana le ntate wa hae ke thabile haholo le nkgono wa ka moaleng ke nana tla go bala ka khotso bane e sale alla a re Mjalefa e sale o tsamaya le ngwana ga o sa tlisa ngwana keng ya na ditoro tse kgolo ebile bontsi ba tsone ke re ke di tlogetse but ano ke bona di tlo ba teng di tlogetse gala kaofela cause ntho ne ke tlhoka fela ke presence ya ga ntate mo botshelong ba ka ba ga wa bone so ditoro tsa ka ke bona dilo tsa ka di tsamaya sentle dilo tsotlhe tsa ka di tlo ba sharp right yeah just by his presence not expectation epe mo gene but ene fela go ba teng fela ga gagwe dilo tse dintsi tsa ka di tla ba sharp ka tsela ne ke batla gagolo yang ke bile le gap ya go ba le sedimo se le sengwe mo botshelong ke sa tsebe se sengwe so yeah we'll get it right Ciao, rata papa. Kube kuhle kakhulu mbukela ukubona uMjalifa egcina ehlangene nobaba wakhe emva kweminyaka eminingi kangaka. Siyajabula ukuthi manje useyalwazi uzalo lwakhe kanti futhi uzozizwa emukelekile enomndeni. Sifisela konke okuhle kuya phambili. Hlala lapho ke mbukeli ngoba emva kwaloko izithombe zabalahlekile kusihlwa ziyalandela. Mbukele ezithombeni zabalahlekile kusihlwa sivula ngokoketso Mukhulwane wase Davidton ecela ukufunisa udadewabo osesithombeni uNtswaki Mukhulwane owanyamalala ngo2016 akwazi ukuthi washonaphi. Kanti lapha esithombeni sino John Roy Mkhize wasemzinto ofuna indodakazi yakhe uThabile Silandela ozalwa nguNomvuyo Silandela wase Queenstown. uWalter Thabo Libebe osesithombeni waseJohannesburg ufuna ubaba wakhe angamazi uSamuel Obachoma waseMpumalanga owayesebenza kwaISCO ngabo1978. Bese kuthi uNonhlanhla Ntshangase waseSwazini afuna indodakazi yakhe esesithombeni uLydia Calisile Nzimanze eyanyamalala ngo2015 lapha eMzansi. uZora Mubayi osesithombeni waseBushbuckridge ufuna ubaba wakhe uFalji Mubayi waseMozambique adukelana naye ngesikhathi sezimpi zombusazwe. Kanti uLouis Fakude waseHazyview ucela ukufuniswa umfowabo osesithombeni uDerek Region Chilwane owanyamalala ngo1988 eseJohannesburg lapho wayesebenza khona eAirport. uJoyce Lindiwe Mulifi waseWitbank ufuna izihlobo zikaZinhle Mwelase osesithombeni zasenquthu amagama alabo abafunayo uZodwa Mahlangu noDesmond Mwelase noSibusiso Mwelase. Bese kuthi uKhulusa Boyce noma Nyiba wakuCantane afuna umfowabo sesithombeni ummoneleli Boyce owanyamalala kudala ukhonja lapha eGoli. Nangu uThoko Miriam Mukatse lapha esithombeni wasePretoria ufuna ubaba wakhe angamazi uPhinias Maluleke owayesebenza eVonderboom ngabo1975 kuya ku1976. Kanti ubizo wami uAndile Fundama waseKatlehong ufuna umama wakhe osesithombeni uNomsandlela waseKZN. uLucas de Brain osesithombeni waseKurumane ufuna indodana yakhe uFoster Kibuang yaseJacobsdal eFree State agcinana nayo kudala. Bese kuthi uLouis Mathe wasePhumula afune uNtombozi Hesi osesithombeni owanyamalala kudala kumayelana nezingane zakhe uAseza Thomas Hesi noGiven Hesi. Kanti lapha esithombeni sino Munnapula
uNkosimakhanye waseLichtenburg ocela ukufunisa ingane zakhe uSibongile Leo noTebugo Leo agcinana nazo ngo-1983 zihamba nomama wazo uMakhuduga Ana Leo. U-Elias Xolani Ndala waseBronkhorstspruit ufuna ubaba wakhe osesithombeni uLucas Makhabalaza Ntsamayi waseKobolweni agcinana naye kudala. Mbukelo othandekayo sivala ngoSusan Pina waseVelcom ocela ukufunisa indodakazi yakhe esesithombeni uLebohang Pina eyanyamalala kudala akwazi ukuthi yasho naphi. Okulandelayo kuKhumbul'ekhaya. Mina ngikhule nzima kakhulu empilweni. Ngiyavuma mntwana. Ngigcine sengenza izinto eziphuma endleleni. Ngenxa yokuthi ubaba ngamazi abanye abantwana abanabo ubaba wabo. Khipha linswarele. Ungalingi uthola izeluleko kubantu abangenamkhiqizo. Ungalinge udingide inkinga zakho nomuntu ongeka kwazi ukukunika isixazululo. Akusiye wonke umuntu onelungelo lokukhuluma empilweni yakho. Ungalandeli umuntu ongayindawo. Ekunethezekeni abangani bethu bayasazi, ebunzimeni siyabaza abangani bethu. Sikushiyana lamazi imbukeli obuhlakani uma sivala uhlelo lwethu kusihla siziphinde sihlangane futhi esontweni elilandelayo ngesikhathi esifanayo khona lapho SABC qaphambili nilale kahle. Izihlobo nabangani ezidukelene abazali bakhalela umntwana wabo asake ithemba uthando nokuzwana ngokuphilisa uxolelana